Kidakot trong kakinhon hanyaw Drug Border Dispute Redressal Forum HBDRF menta ka hendo tarik uyayong kilalay ban IT daga jingtho siya Chief Electoral Officer CEO ka Jila Meghalaya uba FA kharkongor halwa ka jing pendrong kerteng tap vote siya ka Jila. Habakran makinong thok kubor uba chanda me sungor u chairman ke HBDRF ulaya tho ba kajing wania kendu jangki ya u CEO kalong halwa kajing don kerteng tap vote jangki nong shnong haki khapot ulaya tho ba kidon shipon ginong shnong khapot ki badon kerteng tap vote haki constituency ba phe henoi ka jaka shong jaka sa jangki kamdei haki tu ki jaka kani kakinhon kala kerpat ya u CEO ban aila de kini ginong shnong bakin pin kala ki jaka sa jangki shaki shnong ki bakidan batsa Iyo iba bun ki participate penar jungi menta ki basyang basa hagi ni jaka dan pedeng jungi kerja ki kwa no ban yo election photo identity card sa po Meghalaya te kecing kalong kumni hagi ni ki por hagi election beladep ki babun ki pai nong song snong jong kini ki snong jungi ki badon hagi ni ki jaka kim de biang ha kajing smell thu mo kajing ini bat kini kam election teki babun hi ki penrung kerteng gede syaki snong ki ba ladan lupa sepok ga electoral roll jong ka Jila Meghalaya subu kinong snong ki ba song basa kum chete sepok muriap sepok menria sepok medan meni sepok muriap kum ta terter ki penrung kerteng gede syaki snong ki ba ladon apo irul jungga Jila Meghalaya ko mga umene kum sini sport sai sama sport kanduli sport bartu mukro sat seniang mogaya kum ta terter te gejingle jikendu jungi yo CEO menta kalong ba ni kwa ye gini gi briu gini gi shnong bakin wan no bakin rum no sport irul jungga Jila Meghalaya te kat kum gejing tip ke ba ngini yo no CEO menta wala pen sya ngi ba hapok ki kendon juga election commission hi kandon kata ka ai ban penrung kerting ye kisnong ndrai ban penrung kerting tang yo briu te ka kamram jungi menta galong ba ngingin ngelai ban pensyai ye kini ki pai nong snong ki badon kini ki snong bo pher kumba live he undru beli kisnong kumba ngi sayo sneo ni lo support ba kin penbiang no ye ki kod isla ye ki dokumen baro ha kisnong ki thau ki jom ki hagi kisnong lejong bat bikin apply no bikin enroll no kisnong lejong ke bila de jia ba kinsa reject pat naka election commission jong Jila Meghalaya kata sa ya keren mo sa take part ya tibadon kam rekat lang bat ka election commission